Kurumjari, image Paodam Ming Tabiri Bakwai Puramapu and the Taramno Jari, Ngasigi Maruba Pau. International Day of Action for Rivers Thorum Pangto Kray. Free Health Awareness and Kidney Disease Detection Camp Pangtok Tuna, Pawit Chamrongi Test of Kray. Loinana DYA Elang Kang Pokpina 5-man Soccer Football Tournament 2019 gi winner Oi Kray. Climate change and riverine ecosystem in Manipur have teamed the International Day of Action for Rivers Kitorungasi, Directorate of Environment, Government of Manipur, Classic Groups of Hotel Amadi, Southeast Asia Center for Agricultural Sciences and Humanities, CKS Napun Kusunarga, Sangai Hall Hotel in Palapangto Kray. Margin Industries Private Limited ki media galorina pangthok kibat thorum aduda retired commissioner government of Manipur Dr. R.K. Nimai IAS na athoy mitung CSIR NIST Imphal ki principal scientist Dr. H. Bir Kumar Thorumapu aduga Manipur University ki former registrar Dr. R.K. Ranjan Manipur University ki School of Mathematical and Physical Science ki Dean Professor N. Rajmohan Amadi Kwaklai and Kongamele Orchids Private Limited ki CEO Dr. R.K. Kisorna Academy Tuxing Oiki. Ngasigi Torongi technical session that Tuan ba intellectual Kana Sarogyatuna Makoi Warol Sing Piki. Torongi Atomitungi Warol Pirduna Dr. R.K. Nimain High. Cover Kagas and Nikhandi, radio the Nikhandi, TV the Nikhandi, Sakana Toriba, Sidis the seat of Viragati, criticism not for the sake of criticism, the Canadian. Which is a simple time now. Seat of the shape of Kratabu. But this is a problem. The last Havak is for all a problem. It's the universal, it is not applicable to only us. Ashi Aquena Saka the Haibuga, Tabi Navagi, Hazana, and Habitat, Tara, Habitat, some listen to the Tagan, if we drum them daily. Lakaturbatara Suba Lok Sabha election Yangana Chief Electoral Officer Yathangmatu Ina, State Kithabta Media Certification and Monitoring Committee, MCMCMD Media Certification Committee was same Cray. Same Committee as a member Taret Legani Committee as Chairman Manipur CEO PK Singh Oiri, Aduga Member Secretary Oina, Additional CEO T. Ranjitna Oiri. At the Observer Oina, the IPR Director H. Balkrishna, All India Radio Station Director Dilip Mayangbam, SEMT Senior Consultant Bankim Chandra Maistam Singh Yauri. Political Party Kudimak Amadi Mikal the Mire Oiriba Singna, Lok Sabha Mikal Matanga Media Sing Mari Lenava Kudimak, Kangling Balerabadi Committee Asi Hanatanagadamani Hari. Amaramda, Nagaland the best of a political party, Naga People's Front Tazabaya Pau Amuna, Naga Isu Asi Yenduna Lakador Lok Sabha Mikalda, Congress Kapuna, Chaminarabaya Hari. Department of Nephrology rings na All Manipur Working Journalists Union Punukusam Naduna, World Kidney Degamari Lenina Free Health Awareness and Kidney Disease Detection Camp among us Manipur Press Club the Pangto Kray. Camp Aduda Amzogi President Brojendra Nyomba Nephrology Department Rimski Professor Dr. N. Sarat Kumar Amadi Dr. T. Brojena Atoyo Mitung Tharamapu Masung Akana Mitung Waiki. Camp Aduda Dr. N. Sarat Kumar Fungo Kibada Malim Oina World Kidney Day say Kudingi March ki ani subat chayolda pangto e. Department Asinasu English in Taruktagi, Liapuna Pangtokuna Lai, and the Gilis in Taramapangi, World Kidney Day Timdi, Health for Everyone, Everywhere Habsini. Tarom Aduda Amzogi members in Tabak Yamna Chinmana Maramarga, Hakchan Tip Tawak Pangdabana, Kidney Naribara, Diabetes Nabra, Gout Libra had to check Togani. Manipura Mucham among the Taradi Kidney Nai,
मरमदुना चेक तौथोक्तुना निंगथिना ngak सेनर लेरबदि नाबगी चांग हंतगनी किडनी सोपगी ख्वाइदी मरु ओइबदी डायबिटीज नि मियोइ चामगी मनुदा निफु यांखैदी डायबिटीज न मरम गरगा किडनी सोली अतै लेबोबना ब्लड प्रेशर लेबदगिनी हारिब लाइना असि पैसा यामना तिंगबा लाइंगबसु यामना वाबा लाइनानी मरम अदुना नारक्तनबा होनबसिना ख्वाइदी फै ngasi health camp asida toan toan media house na tabak tolba pawmi chamaromda blood pressure sugar uric acid amadi m granimine testing tauki Handa pangto kadar bataratere suba lok sabha mikhal gi section thorang lokor po oina ngasi ayu pung tara mathoi makhairom tabada Thawal police ki inspector n jadwani luchingba police kangbu amana kairem bikhokta nisha yonbai mayokta drive chathakrai drive aduda miyoi mari nongthomam sakhi devi chaini punithoi mapureba jiten nongthomam ibemhal devi chayankhai mapureban mani tomba Syam Kumar chaini pumanga apokpa lekhidraba Omar amadi nongthomam mani singa chaini punipan apokpa lekhidraba ibotombi kairem bikhok umang lekai da lebasing asi yu amadi sumbada sinaba polam singa porana fare phagala polam singa dudi DIC liquor chama hamai keji manga amadi Kolik sing hari Amarom dangasi ayu pung taram toy makharom tabda Yaripo police OC inspector MD Riazuddin Sana luchingba kangbo mana Yaripok bazar dagi miyo yamadagi jungo liter chomlom fare yuga konana faro miyo yadu maming kundrapam basanta singa chaini phumdoi apopa lekhidraba kumbong kawi ma khabok paltri tangkha lekai dagini yu singa du tata magic amada purga lakpada gari konana phagat khibni Mak Parba Polam Singalona, Excise Department, Sinakre Hairi. Tasiki Tang Tarnitwegi Hoduna, Myanmar the Labour, India Ambassador, Saurabh Kumar Luchingba Team Amana, Myanmar the Indian Lupak, Kwati Kayachan Sarba, Myanmar Gitung, Humpuma Pami Pim Sing Yangsin Cray. Pau source Asibatuna. Saurabh Kumar, Indian Embassy to Myanmar na tang tarnitwe da yangon tagi Mandalay forward matungda Mandalay da leiba Myanmar gi IIT chanduna interaction toro matung tang tara humdoida Moniwa Women and Children Hospital chanduna hospital adu da leiba ni pising amadi angang singa interaction program masuk pangthoki tang tara maridana Kaliwa dagi laktuna tamu Kyogon Kaliwa Fogduna Chatliba Trilateral Highway the Sagaliba Tong Mapangi Pibam Indo-Myanmar border forward Laktun Yangsilam Ki Yangsin Badu the first secretary to Ambassador Mutu Kumar Swami Amadi Atai official Singsu Yoroki Nasi Ambassador na Indo-Myanmar Friendship Breeze Yorokpada More the Liba 43 Assam Rifles the officer Singh 26 sector Assam Rifles ki officer Singh Amadi integrated check post ki Manager Yauna Indo-Myanmar Friendship Breeze the Unaki Saurabh Kumar Indo-Myanmar Friendship Breeze the Myanmar the Amuhanki Maying Lamjau Gram Panchayat na Pradhan Mantri Ujala Yojana ki makhadagasi gas consumer kunmaga da tangkak nani tokre Ujala gas in tokpa da Maying Lamjau Gram Panchayat ki Pradhan Urikima Narjit Amadi Ward Member Mayingum Ombi Ranisrana Mangarak Suba Tangkak ki ngasi gas en thok kibani haiba gas ngasi leibak le gas ki makhada praja singda phangin kibani Yaripo gas service na sinduna Prime Minister Ujala Yojana ki makhada Wangkhem Assembly constituency ki manung da leiba BPL ki imung manung singda lemna LPG connection jan thokpi torom amangasi Yaripo bistung nahada leiba Yaripo gas service ki office ta pangthokrai Tarvatuda Wangkhem Assembly constituency ki MLA Kaisam Megachandra, Yaripo gas service ki proprietor Srimati Kaisam Robita, senior citizen L. Ipopisak amadi atay masak naiba miyoi kayana, akadama bitung lensing oina saruk yaki. Ngasi ki Tarvatuda ga mari lenana MLA Megachandra na pungdur kibada, ngasi yento liba LPG connection ngasi Prime Minister Ujala Yojana ki makhada kumja lisini taramatoi ki census ki matung ina, BPL oiba imung manung sindai Hanadagi Yantorpagi Makha Chathar Poina Yantoki Bani. Ngasi Puna BPL Imung Chamri Tarada Yantoki Mamangda Yantoki Basing Yauna Ngasiga Puna LPG connection Yantok Kraba Imung Lissing Ohunga Chahum Tarataruk Sure Makata Nasu LPG connection Pangba Yaraba Imung Singda Panganaba Kanahonari
amadi matam kharagi matungda Wangkem Assembly Constituency asi smokeless oiba Assembly Constituency ama oiba ngamlagani hainasu MLA na makha tana phongdorakki ngasi ayuk pung tara tarakpa aduaida moregi Elora Hotel da Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson Khaidem Mani gi luching makhada moreda Human Rights Committee lenana mobile hearing torom ama pangthokrai Toramadu Moria de Leba, Toan Toamba Civil Society Organization Sing, Maira Paibi Lupkaya Amadi, KSO Moregi, President Jauna Atopamiui Kayana Saruyaduna, Magi Wakat Sing Pongdokaki. Torongo Mai Lenana, Manipur Human Rights Commission acting chairperson, Kaidem Manina, Pong Sing the Fundo Kibda, Nasi Pangtu Liba mobile hearing, Asi More Town Manu, Amadi Akoi Leba, Mui Singna, Human Rights Committee Lenana. Tenoriba awaba singbu kangdok naba pangtok pani haiki mahang makata kibada toromasida lakiba miwi singna pongdok lam kiba singda maru ina differently able oiraba miwi singna disability certificate na chingba sing pang daba all as pension amadi widow gi scheme sing pang daba health sector gi sarukta more hospital da operation theater leirabasu operation ningtina tawdaba amadi lambi thongi pibam gi matangdana ayamba wapum sing oiki hairi pumnabag ase commission na data collector matung hayeng mari lena department sing da yengsinaba che thagani amadi more praja gi awaba sing asi kohanaba honagani haina pongdokhi koi mobile sitting mobile hearing haitare koi human rights commission se sidang sinong mi oiba session se mayam gi wakatu tanana ba ai bamusung orel animaki wakati tarerga akoina kari toba yaba government ki authority da mari lenaba authority da karmaina recommend tawraga singba mayamna thengnari ba kodong chada mayam che ko anba yagadage haibase adugi matangda chathabani Socialist Students Union of Manipur SSUM की मरीरक सुबह मपो कुमन तोरंगसी all assembly rotor लेबा मणिपुर हिंदी परिषद की ऑडिटोरियम द पांगथोखरै तरमदुदा SSUM की प्रेसिडेंट एस याइमन हाइकी मणिपुर द अरिबा महिरोई लुपसिंग लेना करिगिदमक द SSUM थोरक लिबनो हाइबसी मियाम न हेन नेना फम थोई महिरोई लुप असि सोथरबा महिरोई खुनाई खल लिखत किबनी महिरोई खुनाई द अमोट पलेबसी खरदंग वरबसु Samthokpa ngamgadra haiduna lup asi thorakpani lup asi gi maru ba pandamdi lamyan ba irabat na pamjarba manaba khunai amagi damak changsilliba khongthang ama oina aikhoi sothaliba khunai asi da karigumba khara tawdaba yadi haiba pandamdani mapok kumon asi ga mari lena ngasi toan ba ware pom sulokhi mapok asi ga mari lena manaba khunai amagi damak kathoklaba I haiba thimda jenims ka kusamnarga jenims da I katpai camp su pamthokhi All Zirbam United Clubs Association Azuka Amadi Krishna Diagnostic Anina Kusam Naraga Zirbam gi Tuan Club sing the free medical test Pangthorok Gisam Ama Oinangasi Ayupung Taretagi Maira Club Chingdong Lekaida Pangthoki Masida Punna School gi Sata Sati Yauna Mui Chama Muna Camp Aduda Saruyaki Nasi Camp Aduda Azukagi Vice President M. Prem Chandana Haikibada Free medical camp asi pangthok pagi maru oibadi Ziribam gi 50 bedded hospital da Krishna Diagnostic na National Health Mission gi makhada free da test pangalle khanganaba loinana jiri praja sing da lenatina leibra yeng bagi pandam da haiba test camp asi ajukana sinbani makhatana su pangthok ki gani haiki Sekta Mayai Lekaidagi Yankom Ngoba Zaikontra Taru Apopa Lekidra Birena Sahi Taratare Tengari Benupimacha Amabu Ijat Mangan Bagi Matanga Police FIR Palbasu Nasi Foba Pabidana Lady Mari Lenava Singna Yanchin Biduna Maku Pabinava Amadi Matik Sava Dandi Adu Pangambiu Haina Victim Imu Manuna Nasi Manipur Press Club Pangtupa Pangusinga Unava Amada Pundorli Imu Manungi Mui Amana Hai Haiba watok asi nupa asina nupi masa asibu tamthina purak pagi dapam urak padagi khangak pani loina nupa asigi matakta haukiba February tang kuntarukta Porampat police station da FIR ma tawduna phabinaba wakat kibni haiki try tawduna phanaba kari tawga kadai digi source tawga sai mu thado so mu torsu langla langin khal thiba phabrai ni khaleba
moi process tawde habdinti tawrumani ana lawi adumakti hangdrgasu mkhoi gi kanu sei da huju phawda mitra mani phajala pasbawda phabangam da bisina takpada di tawrgasu madu thawoina tawde na lawe ba kay tawsige dukhana raga akoi amuk khongjing ji sangjan ba sem gi mana kung ho yongnu gi tanja ji tawge gal थासी हौकिब तांग तार निथोइ दा असम स्टेट की हाफलोंग पुलिस स्टेशन दिमा हासाव पुलिस ना सु तौनरिबा यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी उत्लागी केडर ओम फाखरे हैरी हाइबा केडर ओम अदुदी ngamboy chongloy alliance bond chei kunmari nagaland sengmang luze chei kuntramari haflong amadi henlian manglo chei kun lumdoi sada hills manipur dagini केदर ओम असी ऑर्गेनाइजेशन असीगी अयाबा यावदना चटपगी मखोई असी ऑर्गेनाइजेशन असीदगी तांथोक्रे हैना यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी उत्लागी चेयरमैन एसके थादौगा पाउमिसिंगा तमिल मफम अमदा फोंदोरखी मखाताना फोंदोखिबदा हौखिबा तांग तारनिथोइदा आसाम की दिमा हासाव पुलिसना फाखिबा उत्लागी केदर अहुम अदु लुप असीगी अयाबा यावदना मखोई मसागी इंटरेस्ट चटपनी मरमदुना मखोई असी ऑर्गेनाइजेशन असीगी नियमगी वांगदा थबक तौबगी मखोई अहुम ऑर्गेनाइजेशन असीदगी तांथोकले हाइखी अदुगा मतुंगदा ऑर्गेनाइजेशन असीगी केदर अमना महाकी अयाबा यावदना अफा फट्टा थबक तरंबा अदुगी दायित्व महाकना अमदी ऑर्गेनाइजेशन न लोगों नंगलो हैनसु पोरके रंगयाव दिमा हासाव पुलिस न फारुरिबा अंगांग अहम से आईगी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन यावदना चलगा आदा फारुबा अदुना अदुखक्तनतना ऑर्गेनाइजेशन की इमेज सुहनबसी एहाक लीडर अमा ओइना कन्ना यानिंगदे अदुगा लोइना मखोय ओमसि खुदक ऑर्गेनाइजेशन दगी तांथो कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल दा वार्ड नंबर 12 तगी टर्म अहुमला कारक्तना काउंसिलर ओइबते नतना चेयरपर्सन की थौसु पुरमलबा कक्सिंग सुमक लेकाइदगी खेत्रिमयum चावबा सिंगना थासी हौकिबा तांग मंगादा मसागे अनाबा अमदगी लेखिदबदा अवाव फोंबगी मिफम अमंगसी कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस दा काउंसिलर सिंह अमदी ऑफिस की स्टाफ सिंह न सरू यादन पांथोखरे अवाव फोंबगी मिफम दा सरू याखिबा सिंह लेखिदबगी थवाइना मपुगी लेकोल दा इंग चिना लेरुनबा मिनिट अदि तुमिना लेप्तुना थौनी जखी टेंडर तौदना लुपा कोटी तरुक पिथोकी हाइबगी मरमदा यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी बु फम लोथोकदबनी हाइना कांग्रेस न डिमांड तौखिबगा लोना एफआईआर अमसु गुजरात की कारकपा बीजेपी एमपीएससी मथक थांगतख्रे कांग्रेस की वंगांगलोई रणदीप सिंहना हाइकिबदा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमसुं इंडियन पेनल कोड की टोन प्रोविजन कयागी मखादा फजन टिकट हन्नबा मिनिस्टर ईरानी की मयोक्त एफआईआर में थागतख्रे थौदोक असी ऑफिस पु लाना सिजनबा अमदी मियामी सेलबु नमथाक तौदुना सिजनबगी तसेंग केस अमनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ईरानी बु फमलोक थोकदबनी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ना एमपी लेट स्कीम की मखादा आनंद डिस्ट्रिक्ट पु नोडल डिस्ट्रिक्ट अमा ओइनबगी थबक ओइना पांगथोकनबा डिस्ट्रिक्ट अदुगी एनजीओ सरदा मजूर कामदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बु टेंडर अमत तौदना खनकी हाइना ईरानी बु मराल सिखी गुजरात की कांग्रेस एमएलए अमृत चौरानसु मिनिस्टर ईरानी की मथक पीआईएल अमा गुजरात हाई कोर्ट थांगतख्रे हाइरी बीजेपी ने लुचिंगबा एनडीए सरकार न लिसिंग जैस ई मोहम्मद चीफ मसूद अजहर बु थादोकी हाइना सीनियर कांग्रेस लुचिंगबा दिग्विजय सिंह न सेंटर बु अटैक तौख्रे मान रवि शंकर प्रसाद त वहंग ओइन हंकिबदा नखोगी बीजेपी सरकार न मजूर अजहर बु तालिबान न कुसनखिब नत्रा अमदी डॉलर मिलियन कयासु पीकी मसीद नान करी हाइनिंग लेबगे पुलवामा टेरर अटैक इंटेलिजेंस की अचोइबा लेखिबगी मतंगसु यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद न प्राइम मिनिस्टर अबसु नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजित डोभाल द हंगनबसु दिग्विजय न तक्सिमखी कांधार हाईजेक की मनुंदा बीजेपी सरकार न मसूद पुथादोक लमद्रबदी इंग्लिश सुन अनीदा थोकिबा पार्लियामेंट अटैक मसु पुलवामा अटैक थोलमनो हाइकी मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर न पुलवामा टेरर अटैक पु एक्सीडेंट अमनि हाइना फोंदोखिबा लेख्रबनी
Sanabagi Pau. Youth Development Association Karak Maning Lekai Senior Association Asigi Playground Chatarakiba 17 round open 5-man soccer football tournament 2019 winner DYA Elang Kangpok Pino Oikre. Ngasi DYA amadi FC Lamjau anina final sanakibada DYA na FC Lamjau bu Panjal Amasunoda Maitio Piki. DYA bu Mai Pahanduna winner when Kiba Amatangaraba Panjal Adu Why Abotana match ki minute ni Marisa person Kibani. Ngasi tournament losin bagi thorumda NEIDP State Unit ki General Secretary Mayimbam Ranjit na atoi mitung YDA Kairak Maninglekai President H Bumeson Thorumapu Amadi Contractor Oinam Arun Kumar na akan mitung oi bagaloina na atoi miu kana special guest oina saruk ya ke. Hauzik arobida maru pau mukhana pizari. International Day of Action for Rivers Thorum Pangthokre. Free Health Awareness and Kidney Disease Detection Camp Pangthok Tuna Paumit Chamurungi Test of Cray. Loyana DYA Elang Kang Pokpina 5-man soccer football tournament 2019 winner by Cray. Ngasi kita mo tadi image Paodam pijaba matang silusinjari miyam umukana kurumjari.